Uba Vivek Aim IPS SP East Castles District hak no pai singi khat pratrik naiweng archapsan haba pentip bania halo ke jingcha sha tadra kali armut ki samla kanthai North Eastern Hill University nehu kabala jah ke jarmir khat nyutrek naiweng archapsan long ba yau parmen sangma security card ubalanya ite kali lakam de kipulet batsha pengat hak kendon temu punya brio Katkum buat Vivek kini ke argut kisamla kanthai gidang don hapreng ke jingbom tip brio hapreng ke jing sumar Nazareth Hospital kini kisamla kanthai gidai blatip kerteng kum Stephanie Shadap arpo arsnem kerta berkadar dengan penduk hai arpo arsnem kerta bakila syaslat dekatih kali belanya paner stat du parmen kumba kapor praduna ia nak video CCTV lai i bokorkom selat ke kali ketika arngot ketika bisir kai hadu ke dekata pad marmar lapen ket civil hospital Shillong haswaban pengkerja pat Nazareth Hospital bau parmen sang mau de bucutrai security card negrams berusaha bakunun ju hanehu yo parmen la de medical test belalap buladan apreng ke jumbuan berkipulet kamokro outpost kila kurup kali bat kemu hakatei hi janmet ketua accident kerja hamba sport university maka gate nomor 2 jongka school ba nehu di halor kan arngat ki student ki badai jongka chemistry department nomor kilaman saujur ban dalam marmariki Syah Civil Hospital maka pada kita ada first Syah Hospital Nazareth ki beralih kita nak ICU ki dalam haka conscious dia entah di kebeidai baru beri bawa terang ya kita arwat pada ulah syakir ban menemui lah ulah syaras ban ada sedekah soal kini ya kekali kampung wilayah grup basis yo ingin bersama produce taksi ka code bana sini pan please kasih ini udah ubah security jo kanigram kata usah pada hak barat kemudian hari ho ukuteng parmen sama and ki kado kerja kena bau bola buat hadian mengila lihat ke medical examination jo ni bola syakam ila pagadan ka bola di pagadan ka level of intoxication ke bami hak syupan ya kali ki bamsa tiga ka gate jo kan hu bola jular dan ki ka gate hi bola jular tu kali hi ke jo ndai bamsa jo ti ya iya mentah kum katu kamnya di nilabu hi ka section ka hi ka ba chuat hi ka ban nilabu hi ka section 109 ka badai jo ka BNS ka badai ka attempt to murder ka murder tu tu ya ba logari ka surat ka bayar ka ba laban i syai bat ka diga surat ka ben di banchu ya be kan hartat ka diga cekak ka balong ka ba kepala palang ka light kepada itu kami ka cakap betul tu di nilabu hi ka section ki ka ya ka tentu ada tok kecmat wa nada itu ne ka dan ka da ka ba khang shuai kan gitu dia ya kata tu ya ka kali inglasis ke yin ha pa MVI inspection ni Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya